Okay, so Yasayaba, Ebedin Komo, any deputy minister, Ebedin Komo, deputy minister, Ministry of Agri, in charge of livestock. But my memo, acquiring Komo, Minute in Numbi 0302 211701 up to 4. 0302 211701 up to 4. Now, if you're moving in Ano, Sama Hodwa, officer Dwakumaso, probably Minister Atanasi, also say Agri Ministry Livestock, and Komobi has its own in India, Fatu on Emmanuel 0302 211701 up to 4. ATM. My main car will say, and a pencil, paying for Betanasi, Eddie, a year. In Pensemu, Ebrabron, Pensemu, a year dependable have home, and Africa World Airlines, one on Afa Eho Eka. Asem Kesee, Ebia Omana to 0302 211 701 up to 4. 0302 211 701 up to 4. Good morning, Apom to say. Hello, good morning. Unfortunately. Hello, good morning. Good morning. Good morning, Awine. Yes, sir. I want to say. Yami Adom, Awine, Awine, what for me to say? Yami Adom, Ashaven, Neka say. Awine. Yeah. Awine, my main for Quanya, and I'm in jail. Awine, in Pacho, my semi before I say more, who is training there? Because what I'm for a team and say how much be a many Chiapa on it, Tony Bennett. Hey, Tony, you're training. The group of Bennett, I'm missing down my cry, and you may catch your prepare. Matthias, what's in the Tano South, the MP or Minister, opposite Busa question be a Busano. What you? Mamindika and Fapanya to him penny for Moham TV, or I should cause a very pure and college out than Indian Abba, and I was to Jamania like Domo Jaman of a Michoman Dana Pipe. Maybe Tonabo, I say Porteno. So far to be Buna for a Kotopa, they say a bad team, but will be one of my but or Monche, quite on the password or no quantity because the last time you call witness you are creative. Quite a password, young Quanian Conquer, the Akaneko, and so maybe you saw more fine you. Yahoo wanted him. And I'm mind and Ramester, my radio, Mr. Ramudi, news this to that. Say you will be able to see at the Guni Hotel. Now, I say, I'm social media saying this meeting of Pakushi Aguno. Say, the Empire Ghana, why nobody wanted the Diagon, the district Guinea Passa. Sana Ghana, the Conadia, and no correct near the Napo, be a Senate, you didn't want to walk to us near the social media. This election, Tiana. Yeah, that's it. Yeah, that's it. Deputy Minister Kwaba, know what he's saying. Good. Honorable Sedu, Boko there. Oh, Yaminadum, and them when you cry. I see. Happy birthday to you. Oh, Madame Munas, and then multimedia for Munas, and the chairman is Victor Nesumila. This is a winner, I feel a boom, a few winning, Yamichi of the Kaka Patiaka. The Somoski minus one, no more ha, almost on my time, a citizen, and by a cusiane, and this callers, politicians in Yano, with the say, I say, Apome, na. John Dramani Mahama say, oh boy, you might do 50 years to come, maybe more person come President Mahama, but now, Mamma Frank, we my minister, and some them Kuko areas. Now, Miss Friend, when you Dr. Purin Casamae, Kuko Mass Praise Bruno, and so we are for no. In room at the MCAFI, Yamae, in tea, I want to turn your man a bar more Kakramae. Okay, yeah, we see I'm saying any deputy minister to in common so, but in common, Tricky Mano, Abia now question be as a brew, my Bama Quenya, waiting in the day. And Communist Cover, no saying, you are looking good. Thank you. Say, training. Constituency Boko. Yes, Adom. Yes, Adom. Tano South Yami Shrine. Limited returns is a coye. Oh, yes, Adom. A coye pa. Do you say, what through the Ebema wedding Kuni? Oh, me Jidi se Ghana for a true mudia. It do 7 December. Sorry, November. Say, I feel Bosomi at also do back on the death on son. Mumbeko aqua chere, o margin, and I made Jidi say. Omuchiro Margina, Yanko Adom. About ministry, that's the main focus. But more benefited from a buying schools,
me constituent Onyamiada Roma ya papa John Dramani Mahama Bole Jata me mum de waye bia mayen wa di school no bi fefefa brayen computer si said ye kengo yanke ensem fata enne yedina ko bukum ama yenim set sa lab ya befo lab ya dim fidie begum ama enne yenso yemma no ade ankomo mfom nsanka bidano omuso nsa o mi pacho ye wie ama ye man panyina ba bibia no because the motor can say at the 70% 70% enkora ne kora ko e wo dema o man panyin more specific because say abe challenge some of mumfonyi na aba me pacho e wo dema hene ye nana dema hene me manachi ono ne ka se enne o man panyin John Dramani Mahama na da romanti ogina dema ohun duan kwanta kyese ogina brosan ne so de toso 9 na oye den ohun duan kwanta omse ye de base so ba be ka ho ama na de pick up ba ko so ba be ka ho ama ye mana hyasie ko school o man panyina fancy ho a ne nka ye district ye ni kwan ba kokora enne wo kwa se contractor bi PMC oda attachment ya dema asio so kwan oda so na okọ fiti bechem ebebesi attachment ya kwan so a contractor so wo ho a ono so ye na sa contractor kwan no ye fit attachment ya kwa akosi akomadan kwan o mampanyin se ye akuafo na on pese ya no bai ebeye den ebeka ewuramu biem nti wo ma ye schools no na wo ma ye polyclinics na wo ma ye na kwan na wo ma ye chip compounds na wo ma ye administration blocks just say ye dan ye man panyina ase ye bebem because probably we do one on e don we na bi nwo wa and another matter altogether ye beba be yes discussion on supposedly no ma use changing lives I'm going to transforming lives changing agreements transforming Ghana changing lives okay so you beba no so your ministry you are in charge of livestock you can livestock and you can moa hodo ni asefo nyina Ghana kuayofa moa ho nagazam waboa ama eye ahokaka timi akoze ye nwan ye mponchi ye nantwie confirm nkukọ nyina hwase me patcho ni nyina chance se eye asuaye hwe enuane ni kuanwuma so no efa ehwe anyemo aso eno ehonom na omampanyin ene osuaye ni ode na to honom na ede mato se menhwe so ema no okay you better those details but quickly na me refi how well anamotimia fight that quota mode by 40% in terms of United Betros akukufunu a ye ba no mugusu de sanhye ne eye adwuma o me patcho ye gusu de sanhye ne adwuma na dan na me kan se imprepi no woye enema officially no nkrata ne go abehu se enama ye de ba oman mu ayeden eswate ye hyasie so ewo yen nkokọ yenum se de be ye bepeja na oman bia no se wo hye se adwumade yase na se wuti anye se de besi ene sa yare ye ba West Africa ya sebi etimi bedu ye man mu so na no ne che se wo se aban wonfa wani nyina nkohye se na untu yare na se medofo se sebi tafrache wo wankre me de sebi baby amefie no me ne mankre fi se mi so an mi konsuo gu wankre na ankre no to atu prepi no ye kan se kotwe nsu ayeso to kronansa na nye se ye ni nsuo wo fie ni ntim wo be konsuo wo ye ankre ni ntim nya mada enti eno no so no je se baby ayedu no e wo se yen pos na yen hwe se betu yare na se no kureni omampanyin tame wa kire yen se nani wo nkokọ yen ho efri se yare ndi kan ba Ghana 2007 na 2007 na yare ne ba ye no samre no ka se ba wo mayimu ni moto nyina eye ankorankorafo no de be che Ghana na veterinary fo no wo mu ba obi afom na yare ndi yeso akokọ no ni atinity sabi mo fa nche me am se ano tinkakra enso sa na enum so ni atinity ni atinity ye niema mienu risk from mo koyen so betime nyare ne niema bebre eba no mampanyin se da bi memma mo bibia ye frɛ no CO2 na ba bi so de fire service wo fo mo ye bi o ma ye training so bird flu mo to ase wo Ghana me pa chaw asan aba
every say yem border towns no ye sha see fiti afi twem December boso me ne deto so dunum na ye nya ye last one tien de na ye report ye say sa bosumi we ya deto so dubaako ewiase ankrankрафo nyina be hia ewo Paris France ai no Ghana yensu ye bekobi antese kwa akobobu anyemmoa tese UN ne fa na hwe emmoa ampomodin no ho no eno no eye bird flu asaba me pa chaw bird flu no ma menkyere mumu se wunya bird flu wo kroma ya na wunya nya afia ebi ni ho krantimi nkase bi ho de ankrankra enka se ye wo WHO eno ne UN fa ehwe enipa apomodin ne wo OIE eno ne UN fa ehwe emmoa apomodin ho anase World Organization for Animal Health enti eno no wo mu na wo mutimi declare se bitafracho menkai ye nyina ye yaw na anu ada Ebola ebaye enye oman bia ne ka se otu ase eye enyuma amudi gu kwam enema amoye eni sample samofa enema WHO ka se okay oman we ne die ne afrimu ti ye no na ye prepare na de aboa ye ne se ye border towns no omu die egusu nyanya January omu nya bia February na yen ya de aye gidi ni se ye nipa no bebre ho no ma omu ne Ivory Coast fo ene Burkina fo ene Sebi Nigeria fo edidwa na de akoni ebi ho no ma feed anase mo anaduane no ebi ana alata ya blocking no baby na nkrofo afa no mo de abaye men fi se uka ya na manfo nte ase ya wo beka se okay ankokonua de ebede na nya akokọ yare nanso so yes ya na yare no ebitimi chem nti ne ba wafuo ma ye hyinnua ne ye wo bia no yese ti yama ye hu se sa niema ne bi ayeden emsafasa akonyenso ma bi aba ma menkyro ebi efuo baako ewo Eastern region tese ene enkrai pon katamaso na bohye na ohwa opanyin no emra ohun yare ni bi ni ya train omu ya kanchiro mu se ye bema omu ye tua mpatasika abanya ma ye ndura ye de spring kokko ye bibia ma wo hu se abanya ye ready se obetu oni nyina betu anamo nti se wakokọ se bi ko no togusu kra fane ko veterinary papa itna anefuo mo no emma obi a woton kokọ nua ne ba no abepan kokọ no no aka chen se Newcastle no de drama no enso na ye bird flu unwie no na oni akro ton kokọ no pan mu o de yare na fi wafuo e de aka obi fufura afuo nti ekohu na mo ano che so mawu ama na aka se ne sa kuani no maka kire veterinary fo ne se empata sika no se no ohamu nchichemu na edoso no eno ne kuani no befa na abanya famo ketu an fi se ye ne poultry farmers na hia mi manu da so ameka se ye gusu ye ko district by district ye ko region by region and aban and more capacity no because veterinary service department very useful agency and a department more capacity is all over and our money be baby especially baby and more ho adwuma ahwasem ne me pa chow say see ayenya crisis ne de ya training crofo aban man yisika FAO for so edium ho so beboa yen World Bank for so ebeboa yen USDA for so ebeboa yen o mama yen sika ma yetimi dia training amanfo a chese sisi no ye di omokọ na omhwe aban so amanye moto oha aduon eno ne de akokọ yen district na wama yen kai so aduonu pick up ye aduonu mienu no amayen station wagon baako tie no ya checha akọ regions ni nyina ye de ama epi department epi for no mu na na se physiology minim se mechanic ba wo ma sa enema we bi ba wo mo hwehwe ohun ti o mu no no mbe o makọ na chese se wo frepa district officer no e wo moto a obeye den ode beba ohun na panyimpa no so wo region so ekurakai obetimi di no ne ne magum yesan wo bibi e friend no rapid test kit eno no se wo de nkokondua ne ba na me de efa ho sesi a minute num me hu se ebi wo ho anase bi ne ho but ministry no once you are in charge of livestock question is that
apart from nkokɔ enyuma no emmoa be na mention ni say dey chase omo encourage Ghana for so omo for omo nshim because I said the concentration here only on nkokɔ whilst we leave the others aside. Yo me pacho say concentration na ntisa na say yenyine nim say amansan nyina baabi a omutimi enya asenkokɔ yen no eye short term ena oman bia no so nya sika pa afi nkokɔ yen mu nti eye no no ne ade a sebi ama na ase ewu ena omanpanyin si yen kenyam na me de kwawie ya meka de say anamo omanpanyin ni san tu afa ho say wie yare ya bebo akuafo. Okay, quickly mamema your tie phone in Brem 0302 211701 up to 4 specifically on this discussion ebiawo nsusu ebiawo 0302 211701 up to 4. Yo me pacho say you will be a friend credit in kind. APD 4 any veterinary 4 ya pesa okọ mfansem ponchi a ya hwehwem ebi asebi me pesa me nchirem tiji se me use ebi a wohoi uye tuntum bi a obi soso eye green nka ne se color green na bi a ye pe mixture between who say won tuntum no wo ha wo ho betimi ayede ne the green so be ka ho he se se bi omo wo ba kwa ba wo mienu enti ye try na say cross genetics enti no ye nhwema ne enya breed a eye enti de ye ne se me ma ebi a emponchi numa emfie mienu mu no me ban ma baba baji num nam de amakua ni fufura no ya de aban ye mpreko sei aban boka de bebre bai eno so ye chiche bi ma centers ne de bi gu nungwa farms enti eno so ye de makuafo no but akwa demand driven enti se ohia na wo ba na ya hwe system na okay e ba se kwabena bi emfie se de no ye meji bi mfie ho no ti eno ye nkonta aban fa ewo mu no ne ayeden chese agyen de amakua ni fufura se wo ba ayi guinea fowl so a wokọ ye northern region ho so ya de aban so boa ne ankrankra so boa se de be ya ne yen no anim hwehwemu no so be de ebekosoro anantwi yen eye bibia sese eda yen table so na ansa no mpo beba na aban ya make sure sese no ade afre no livestock and veterinary and animal production policy aban ama ya kenyem asese no eko ye minister de call cabinet na cabinet so ayeden etimi ade akọ parliament nchese ye de ayedwuma enti eno no ye niema aban ye se de beboa na ntwi yense no nimse nche ye ni group bi kasa wo musoso nche omoba omofi France wo musoso ba na omo ababe ye ranch no mudi mfidie beba beboa ye de be ye mak no be ye slaughterhouse ebi susu fi India o mususu proposal so honom okay nti we ye enyuma ngi se ewo kwema abande ye den all right Kobe Vroom ye wa hanuma ba Kobe Vroom a text me ka chem se opacho men cross breed me go cross breed me we dey be pf ma ba na akofa but this is about final question is ususu say aban awosi na okeka ne na ho fama ema livestock Ghana no that encouraging. Membom dey you very encouraging because yen beto yen nkrata ne niema system nem no kire wo say o mampanyin di ama meka se mitumi che ema no ne se otimi se nani wo baabia na bibia so enti wa wo de wato baabia na ofra bisa we mi pesen ko sei nkokọ nsem fanse yare abese wa ma ya san atwere kuafo ndin edafie ho adwuma yetu asia na wo so muntimi san chase indi dwuma na ntimi se ko ka Bechem United go yo me bacho Bechem United go da bi manya sa je wi me bacho Bechem United me hu so le breye me Bechem for mo ya shisha for oh David me na Bechem minister wen ye gina ye nice oh Bechem Mr. Sportsman away yes ye nya ko eya wo di ye nkosie asa no asa ye ba betre say ye gina ye nice ba me so bo me Bechem nkomo Bechem United David kwa na de wo ye die ewe Bechem United Bechem ye gina ye nice let's Bechem United Bechem ne
Oh, Minister. Enya sama me botim bi echi. Okay, me botim. Tim bi o mo sori kro o mo si o ma ni o mo no mo so kra to fom. Yes, be man na your to fom no asan sorry. Hey. Me kako baby. Me kako baby. It's not so when you more there. Oh yes, me kako baby. Oh, Zakwa. Good. But the minister in Christ said, "Bravo, I never cry. You teams akasi. Be me and say 99. Oh, more than Premier League. Yes, Artie. Oh yeah, more than more than. Aye, see cassette any pay. Oh, more than. Me cassette. Me team. Me say on see cassette here. Burufon yes. Oh, more than. Burufon we share. Eri asun Ghana. Yeah, cassette. But now can livestock. Say livestock. You're not Jim Pa. Come on, when you come now. Now some different. Tanzania come. Come na me ya tinye me bia na me. Now some different. But I think that I personally think that they should also strengthen laws. No. Okay. More educate livestock. No. Say baby tia sabwa. Places like South Africa, who could do. I'm say emra no freedom. No. Obi aji akuzi say mo ansoje. Enti ukoto ant hill. Entatia na so mabo posa na. Unfa so. So betia. Osa mo de kutu the next dance ya. Na watwem boko na uko. So uni adaje so atwem. Who all them are reported the quarantine service department no be far near show TV so no why proud say ampa woni who all them are wenkom say be asam boy na betua san koso atranse enti moa with your pets in this livestock in the area near daddy na is it rabbit the end me the pet organ rabbit I say what a very fine meat there is a rabbit to come rabbit because I know you know there so I say enti area rent afle na enti ese na fi o se na we si akọ okay yeah mo bi akwa ba kese